Katu usifanye makosa haya ambao watu wengi wanayafanya, kwamba wengi wanasema kwa sababu nipo chuo, kwa sababu nipo kazini, kazi inanibana sana, masomo yananibana sana, sina muda wa kufanya biashara. Hilo ni kosa kubwa sana ambao baadaye utakuja kulijutia. Kumbuka kwamba wanafunzi wengi wanasema kwamba hawana muda, lakini kuna biashara ambazo unaweza ukaanza kuzifanya kwa kutumia muda wako wa ziada. Kwa mfano kwamba ule muda wako wa kwenda kupiga story na marafiki zako ungeweza kuutumia kuanza kufanya biashara. Lakini pia ule muda ambao unaenda disco, unaenda wapi, unaenda sehemu ambazo hazikuingizii pesa, unaweza ukatumia muda huo kuingiza pesa. Sasa inawezekana ulikuwa hujui kwamba muda hata wa dakika 30 au 40 inaweza ikafanya biashara yako ikawa kubwa. Kwa hiyo kama ni mmoja wa watu ambao aidha wameajiriwa au wanachuo ambao wanasema hawana muda, lakini wanao muda wa dakika 40, 50, masaa mawili ambayo hawafanyi kitu chochote ambacho kinaingizia pesa, basi unaweza ukachukua namba yangu ambayo ukanipigia nikaweza kuelekeza biashara ambayo unaweza ukafanya kwa kutumia muda wako wa ziada. Kumbuka hata dakika 10 zinaweza zikakufanyisha ukaingiza kipato. Kama ulikuwa unafikiri kwamba dakika 10 si kitu, kumbuka muda ni mali. Sasa kama unachezea muda, shauri yako, lakini kama unatamani kutumia muda wako wa ziada kujiingizia pesa, chukua namba yangu ambayo nipigie au niandikie ujumbe kwamba nipo tayari kufanya biashara na wewe. Nitakuonyesha biashara ya kufanya, lakini pia nitakushika mkono ili niweze kufanya biashara na wewe na kuhakikisha kwamba unafanikiwa kwa ule muda ambao umeutoa.